Jedna od mlađih škola, ali ništa manje uspešna od ostalih, osnovna škola Kadinjača, proslavila je danas 50 godina postojanja i rada. Proslava Dana škole započeta je svečanom akademijom u Vukovom domu kulture. U prisustvu brojnih uglednih zvanica, bivših i sadašnjih radnika, učenika, predstavnika lokalne samouprave, slavlje je započeto himnom škole Kadinjača, učitelja Slobodana Vujanovića. Prisutnima se potom obratila direktorka škole Nada Ostojić. U godini jubileja direktorka se osvrnula na istorijat i podsjetila na uspehe i dostignuća škole. Danas naša škola broji 785 učenika i zapošljava 80 radnika. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Ministarstvom prosvete, lokalnom samoupravom, ali i sopstvenim entuzijazmom možemo se pohvaliti da smo jedna od najopremljenijih i najuspešnijih škola Vukovog kraja. Renovirali smo školske zgrade. U izdvojenom odeljenju u Lozničkom polju u proteklom periodu zamenjen je krov na školi, uvedeno grejanje na gas, obe školska dvorišta su ograđena, presvučeni su školski tereni, nastava osavremenjena na digitalnim kabinetima i računarima u svakoj učionici. U matičnoj školi smo bogatiji za atletske staze kao i za teniski teren. Sređeni su podovi svih školskih prostorija, renovirana đačka kuhinja, zubna ambulanta i ono na što smo posebno ponosni i možemo reći da putem interneta u svakoj učionici i elektronske table koji predstavljaju najsavremenije pedagoško-didaktičko učilo, smelo koračamo kroz 21. vek. Generacije učenika naše škole osvajaju zapažena mesta u svim oblastima i svim nivoima takmičenjima. Od onih koji zahtevaju spretnost i umešnost na sportskom polju do ispoljenih znanja u oblastima nauke i tehnike. Iza uspešnih učenika i dobrih i čestitih ljudi, osim porodice, temelj za njihov dalji razvoj grade i prosvetni radnici zaposleni u Kadinjači. Obeležavanje ovog i ne tako malog jubileja svakako je bila prilika da se spomenu i imena ljudi koji su ponikli u Kadinjači, a koji danas imaju uspešne karijere širom sveta. Govoreći o Kadinjači pre i sada, bivša učenica Jasmina Omerbegović-Bijelović, sada redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, izmamila je gromki aplauz publike. Čestitkama se pridružio i gradonačelnik Vidoje Petrović. Šta reći posle ovako jednog emotivnog govora, iznad svega inspirativnog, nadahnutog, poučnog, jednog prisjećanja u nekom vremenu koje je ostalo iza nas, ali iz kojeg smo sačuvali mnogo toga što je lepo i evo, to je danas kada osnovna škola Kadinjača obeležava svoj dan škole, kada slavi svoj jubilej, 50 godina od postojanja, to je prosto poletelo u etar. Ja moram da kažem da je i meni i svima nama u lokalnoj zajednici veoma drago i da smo ponosni i na ovu i mnoge druge škole. A danas mogu u odboru da kažem da osnovna škola Kadinjača jeste jedan lep primjer, ne samo na području grada Loznice, nego jedan lep primjer u našoj Srbiji. Trudili smo se prethodnih godina da radimo zajedno. Mi smo izdvajali neka sredstva. Naša želja je da bar po jednu školu svake godine pomalo pretresemo, da ona dobije neko novo ruho, da se opremi, da se popravljaju uslovi kako za decu, tako i da se osavremeni nastava kroz odgovarajuće opremanje. Uspevali smo to, a u ovom slučaju moram da pohvalim i zaposlene ove škole na čelu sa direktorkom, moram i sve one ljude dobre volje koji su također prikupljali neka sredstva, tako da je zaista u osnovnoj školi Kadinjača u prethodnim godinama urađeno jako puno. Nakon svečane akademije slavlje je nastavljeno u školi gde je priređena i izložba fotografija.